Dobrodošli u novi video. Danas snijemo Cheese room. Odnosno cheese room. Sad kad sam se okrenuo video sam onog žičara, odnosno ne znam. Dođi. Kad vi gledate, Lazar, koliko smo mali, gledajte mogu facu. Da je to, ja to zovem, neko namazao nakačkavaj krem. Da, neko namazao nakačkavaj krem. Pa da, slaže se. Žuto kao kačkavalj. Šta? Što zviždiš? Ej, gledaj, Lazar snima, ima kameru na glavi. Šta da ti imaš na glavi? Tvoja kosa mi liči na kameru. Pogledaj kako se ti okrećeš. Ko? Ja? Žičar. Gledaj. Dozamo. Kada ih uzmemo? Zabio si glavu. Pa što onda su stavljene merdeve, nikad nema rupa? Ne znam. Možda ne znam. Idemo. Bogi. Da je rekao kačkavaj da je vidio svi. Ne znam. Baš si žut. To je malo čudno. Teška publika. Teška publika. Ono. Da. A gdje si? Brate, kako si strašan. Pa gledaj mene. Op, bum. Gledaj ja. Breakdance. Bum, gledaj. Gledaj, a ti? Dum. A gledaj. Dum. Brate. Laki, gdje si? A gdje si? Mora da se nađemo. Gdje si? Jesi iz mene? Dobro. Ja te čekam. A neću stiša you're dead. Znači. Hajde da se nađemo. Evo ga Lazar. Nemam pojma ni. Na kaj mogu da pitamo če i bili ti što tu. A ti je dobro tu. Da, vrati. Odakle mi da znamo, brati? Ima ovo neki stvari. Ovo što ti... Ovo ne stvari, možda mogu da izgledamo ovo. Znaš? A zašto sad ja malo idem u krivo? Neko je neki mračni sobe. Gdje su to drva? Te. Kako drvo da bude ovdje, bre? Ili ovo dole zemlja, pesak, šta je? Tepih, znaš. Ej, a samo da te pitam. Čekaj da ga mislimo. Gdje, ovo ovdje koči? Koči. Dakle da ga mislimo. Ali dobro, pitanje je koliki?
Добре, Znate це. li da mislimo? Strelice grade nešto. Strelice nam pokazuju. Але горе нещо. Та не да полетимо. Strelice obično pokazuju. Dakle, ako strelice pokazuju, Добре, а де ся ти? Де си се изгубил? Де си? Мене тяжи чор да ухвати. strelice obično pokazuju. Правда, я опит. Znači, mora sad se strelice vode. Aha, Boga, možda mi treba da idemo tamo gdje strelice ne kažu da gledamo. Strelice oni pokazuju da sobu njihove ivice tamo gdje treba da se. Ласо, точи да виж. Нашо съм нещо. Sad što da si. Не, ето. Нека соба. Brzo trčkaj. Skačemo, ko Tarzan. Pa naravno, backroom. Ау, брате, створил си спред мене. 1 центиметър, не може да и метър. Боги нещо. Де сте? Добре, ти си. Боги се чуеш нещо. Как ти Боги нещо. Kad ti godine bude uvane kao sve brano, tad ne bude kritiš nego kodeš. Jer kad ne kodeš, kad kodeš tad nema to bude. Пратимо или не пратимо стрелец? Evo ne, Boga ti braun. Ako ti je braun, Nije. Води от ту соба, не знам дали идем от ту. Нема сигурност. da, ne videla sam kako trči. Tamo sam ga videla bukvalno. Кога? Žičara. Бежимо! Videla sam zlog nikovi testi. Доđi. Ау, брате. Kao sam ga htjela. Videla sam Šta bi bilo kad bi se Flash i Show Speed spojili? dobili smo. Dobili smo crnog flasha. Najjače. O, Bojne stigu. Kad ti je oko brown, tad kode. А знам. Zato što ga vode tako prizivamo. А питanje gdje mi da idemo? Nego mi je mnogo čudni ovi plafoni. Gdje si? Ja sam pobegao. Au. Evo strelica. Evo strelica. A, vidim te. Ja ću trčim. Trči dobro, možda trči sve. Dobro, kad ti je brown, pa ne može. Evo ga, evo mu. Оу. Evo ga, evo ga. Ti bude sve tu uspeo. Isto. Evo ga, odice. Došli smo. To. Evo ga, isto. Brate, bio si baš upravo. Trebali smo da pratimo strelu. Bazen. Sačekaj. Jao, nebula. Nadimo se 17 nivoa, ovo će biti jako dugo video. Da, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u nekom sljedećem videu. A do tada, čao.